Jeste ljudi, ovo ću vam epizodi pokazati kako da napravite jednu ekstra zamku za zombije. Ja neću ovdje, pošto sam ja tu već nešto gradio za sebe. A stvar hoću, pošto tamo jedino ravno. Ne vezi što je voda. Napravite 6 puta 6, čeka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tražim zemljom. To nam nije potrebno, znači čeka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. No, sad sam se izgubio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to sastavim. I iskopate sad ovu sredinu čitavu. A ne bre, hajde veze, onako ću vam. Iskopate u dubinu 4 bloka. Znači ovo 1, 2, 3, 4. Znači kad to sve iskopate, iskopate, samo ovdje na 4 češka da znam da ne pogriješam. Tu se da ovako iskopamo. Ovo malo lagujem. Ne bre tu. Dobro, ovo još malo je ostalo. Da iskopamo. Hajde brate, prestani lagovati. Idem ti. Igram na 1.8.9 verziji. Pa mi zato malo previše skida onog FPS, ali mi inače FPS 6 i nešto. Ali nema veze, popravit će se to. I sad vi možete staviti dole nekako bilo kako šta hoćete stavite dole. Ono ako hoćete da ukrasite, stavite ovaj kamen. Kamen koji možete naći u pustinji. Ako volite pustinju, tu ćete ga naći. To vam kako izgleda ovaj kamen. Sad mi je FPS 19. A inače mi je FPS 6. Ali nema veze. Znači vi možete bilo što staviti, šta god hoćete. I ovdje bilo šta god hoćete sa strane, ali ja sad neću ništa. Onda što će vam trebati? I sad treba će vam potisne ploče. To ćemo ovdje naći. Evo je. I to će vam trebati. Ček. I to će vam trebati. Sad ćete ovako iskopati još jedan blok. Ček, ne morate kopati blok. I ja uvijek pogriješim. Upravljajući ove zamke. Ne tu. Učinam se da mi neko dolazi. No, stvarno dolazim. I sad ćete poredati sve ovako. Ne bre tu. Kvar se. I tako. Ne tu. Sad kad ste to završili, uzmete bilo koji blok i poredate ovako. Poredate ga. Ček se da ja izađem. Sad kad ste to završili, postavite podsne ploče.
Ma sve jedno. Ovo. Na kraju uzmite i još jedan krug napravite. I vidite sad, stani tu, otvorimo se. Stani tu, otvorimo se. Stani tu, otvorimo se. A sad skopate ovdje. Skopate ovdje sve ovako. Kad to iskopate, znači da vam bude više ovdje jedan blok. Uvijek se čini da mi neko dolazi u kuću, da mi dolazi, ali mi ne dolazi. Ja da ćem doći na 5. spratu. Ali dobro, 2 sata. Mogu doći, pošto ima pijanih ljudi iz kafića. Što izađu, ali valjda neće. I poredate ovako. Ne pojma zašto ovaj ovdje ne radi, onda mi nije potreban. Poredate sve ovako. Vidite, poredate sve tako. I kad to završite, ovo vam neće trebati. Ovo od početka vam neće trebati. Ne znam što ponavljam, dva puta isti stvar. I sutra je epizoda sa drugom, napokon. I evo sad kad neki ludi zombi, pošto se kreću svuda, dođe ovdje, ne može izaći. Vamo ne može izaći. Hoće vamo propadne. A, sad, da bi namjestili kad on padne, da bi on umro. Da vam ne bude dol, ako hoćete da vam umri. Ako nećete da vam umri, onda ne napravite to, ali evo ja sad pokazati šta možete još da napravite. Mjesto tog, uzmite kof-lave. Kof-lave uzmite. Ne, prvo će mi trebati onaj blok, što ga ja zovem sudopir. Ali ne znam sad gdje je onaj sudopir. I sudopir je tu. Lijevak se zove. Njega poredat džaka, nije lijevak. Jest lijevak poredate. Svugdje poredate ga. Ne ulazite u njega. I kad poredate sve to ovako, na njega uzmite lav i postavite na svakom bloku po koma lava. Na svakom lav postavite. Znači da vam se prelije lava direkt, znači. I kad ste to završili, siđete, postavite po sredini. Ako želite da vam funkcionira. A što neće ovdje da mi se postavi kako treba. I eto ga. Čak nisam još skroz. Aj dobro. Ali mada pola stvari nije fino urađeno. I napravite ovdje putić.
Obični putić. A, ne voda. Ne voda. Wow, voda mi je sad istopila lavicu. Vodo. Mrzim vode. Ali ne veze. Onda ćemo ga iskopati odmah. Tu. Ne tu. Et, ne veze, može i tu. Taman tu sam i trebao. A to tu možemo i zatrpati. I sad. Dođete, uzmete stepence. I postavite na. I ako hoćete da vam niko ne ulazi, dok vi to radite, da mislim ne uskaču zombi dole ili tako nešto. A ne to bre. A ne. I postavite to. I onda hoćete. Siđete, zatvorite. I sad hoćete nešto. Uzmete u lijeva koliko god hoćete. Dobro, nećete baš moći savijevak, ali napravite na 1000 mjesta ovakve rupe. Ili na svako mjesto rupu napravite. A za sredinu ne znam ni ja. Sad ćemo stvariti nekog glupog zombija. Ali neko je kakav glup. A ne ga baciti. Dobro, nisam pokupio. Nisam ga popio. Ne veze, šta je ovo, stvarili lignje. I evo stavit ćemo ga tu. Ne ga otvarati. Stavi ga tu. A ne. Ajde tam. Što se ne krećeš? Umrijećeš ti. Kad se ne krećem. Morat ćemo neko koji ne gori. Evo čovjek svinja. On uopšte ne gori. Idemo sad čovjek svinja. Ajde kreći se. Pingmenu. Pingmenu, pingmenu. Ajde kreći se, bravo. I sad kad je on umro. Vidite gdje je umro. Joj, ja ne mogu kupat se u lavi jer sam glup. Creepera. Ipak ćemo mi morat creepera. Creepera. I on je upao. I sad kad vidite gdje je umro. Znači tu je negdje umro. Pretražite gdje je umro. Ako vam je šta dao. Ako nije, onda drugi stavljate tako. Ok ljudi, to je to sve za epizodom. Nadam se da vam se svidjela kako napraviti dobru zamku za čudovište, ali to napravite blizu kuće. Ako nećete da imate neke zombije da vam lupaju po stanu uvijek, napravite tu zamku. Ako želite da vam lupaju, ne napravite zamku i baš tako vam to napravite, možete to napraviti oko čitave kuće. Eto ljudi, tu, sve za epizod. Ćao!